Muzika. Svježa krv. A mi nastavljamo emisiju, kao što znate, često se priča o životu, često se priča o onostranom, često se priča o stvarima na koje čovjek ne može da utiče jer ne zna od koga dolaze, zašto su takve. Ali evo večeras imamo gošću koja može da proba da nam objasni neke od tih metafizičkih poena, da pokuša da vam ukaže na neke stvari, na energije koje možda smetaju. Pa skratite malo i mi moramo nared da dođemo, zašto ste nas zvali na čugo? Evo, samo da mi progovorimo, ako ste rekli do 1 da morate završavati do vijesti. Da pozdravimo našu gošću, evo i naši gosti u studiju su nestrpljivi Iguman Miško i njegov, tako kažem, posilni. Gospođa Desa, vidovita Desa. Da. Dobro večer. Dobro večer, želim. Debelo poštovanje i ukazano povjerenje i prije svega dobro večer i poštovanje na ukazanom vremenu. Hvala puno. Recite mi vas nalazimo u dobrom raspoloženju, čini mi se, vi se bavite pomaganjem ljudima. Jest. Koja je to velika sila koja vas je uputila da se ljudima udijeli pomoć, da se trunka energije ostavi na dobru stranu? Dobro večer. Dobro večer. Evo, što vas je natjeralo da pomažete ljudima? Što me nateralo? Da. Pa ja to radim od detinjstva, nije me niko naterao, znači rođena sam sa tim prirodnim darom. Ne, niko on kaže, nego šta? Znači, da je neka sila, da li božansko umijeće? Da. To sam mislio, znači... nego smo pogriješili bro. To, da li je božanska ruka? Svata? Da. A kako ste osjetili to kad ste bili mali, odjednom ste počeli da pomažete ljudima? Pa nisam ja počela odmah, nego spoznala sam to neka dešavanja, znači nisam pošla u školu, znači vuklo me nešto ka toj nekoj situaciji, tako, znači bila sam mala, nisam išla ni u školu, kad sam spoznala taj neki od Boga dar, znate. Kako ste to mogli spoznati? Kako ste vi to tada Pa ovako da vam kažem, bila sam dete, inače sam iz ovih krajeva Republike Srpske, bliže Dubici. U tom nekom vremenu, mislim, ja sam isto iz porodice, da nas je bilo 3-4 dece i tako dalje. I tome slično. I onda u tom nekom vremenu naišla je, na primjer, jedna ciganka koja je gledala tako ljudima levo i desno i tako. Pa znate šta kako ima je ona da to da je ne ubiju auto, to mora levo i desno gledati non stop čovjek. I što je da, ona? međutim, kad je ona rekla kao moje majci, da ona kao gleda moje majci sudbinu, a ja sam to sve slušala kao dete. I ona je rekla ovako će biti, onako će biti. Međutim, kad je ta žena otišla, ja ti onda uzmem šolju pa počnem da gledam. Kaže, šta vidi ona u toj šolji kad samo ima kafa i onaj talog, ništa više. A kažu ljudi, nego ja se sad umiješ u vaš razgovor, kažu ljudi da uz tu šolju ne valja 2 put gledat. Kažu ljudi. Pa dobro, ne znam kako bi ja vama sad to objasnila. Kako bi vi to nama sada objasnili? Da ste vi gledali, a već je neko prije vas gledao u šolji. A dobro, ona ciganka, da li je pogodila ili je... To je bilo davno, mislim, to je slučajno naišla ta ciganka i gledala moje majci i posle kad je ona otišla, kao da je ona to donela nešto koje je mene posle teralo da ja krenem tim nekim stazama putom, znači krenula sam od malih nogu da pratim te neke dešavanja, znači kroz tu šolju ili gledanje i tako. Da, pa to je, a dobro i onda ste počeli, kad ste otkrili da znate da gledate, dok ste bili... A kad sam otkrila, znači tu sam imala negde svojih 22 godine, kad sam krenula pravo sa radom. Odmah po dolasku da se našalimo iz armije. Ne, da vam kažem, ja sam inače otišla mlada u Beograd, znači kao dete od svojih 15 godina i tamo sam završila srednju školu u tom vremenu i onda tako sam se rano i udala i tako dalje, znači nije to neka smelo gledati u šolju i šta znam već. To je tada dok je bio Tito živ, nije baš bilo dozvoljeno, jer tako... Pa nije stvarno dozvoljeno. Jedino se njemu mogu gledati. Molim? Njemu se jedino moglo gledati jer ja znam iz nekih historijskih podataka da se drugu Titi i gledalo u šolji, da je imao je, kao kažu, svoju ličnu gataru. Salameriju. Da.
Prvo to neko moje proročanstvo bilo je baš u tom mom rodnom selu. Što je bilo to prorečeno? Pa evo ovako da vam kažem, iskreno došla je na godišnji odmor, međutim komšinica jedna koja je u tom vremenu bila starija žena, ona je došla tu i sad mi mladi posjedali, poprevrtali šolje, počeli pratiti, gledati i ona kad je naišla, ona kaže kuku, Bože pomozi svašta. Vide, ali ovo ne vide, veli, šta je ovo, pita moj mater. A ona A dobije. majka kaže, pa gleda, veli, ko gleda? Veli, kaže, gleda moja čerka desem. Kaže, nema ona pojma o životu, tako baka rekla. Da, ja sam mislio da dobila ciklus. Recite mi ovo, ako pogledate u jednu šolju istome, on popije posle 3 dana, mijenja li se dosta stvari u toj šolji i naprijed? Ne, dozvolite mi da završim. Aha, izvinite, a nije bio kraj. Međutim, ta baka kaže meni, pa kao ne znam ja ništa ono. I sad moja majka kaže njoj, pa dobro, ajde idem neku da pogleda reč nešto, znaš. Da. Pa baka kaže, pa dobro. I počnem ja da gledam i opisujem ja sad baki, to je kako vidim tog momenta čoveka u postelju i da se bore za njegov život, razumete? I opisujem deo glave i tako da je to sve, verovali ili ne, nažalost moram tako reći da je to sve tako bilo. Da. Znači na 2 sata tog gledanja njen rođeni brat, znači bio u bolnici u Banja Luci na operacionom stolu, a pre, znači dolaska bake na 2 sata, znači on je bio u kafani, taj njen brat, pobio se sa drugom i onda je on nožom, znači udario ovoga i iskopao oko. Ali kažem, nažalost, to je bilo samo 2 sata, ja nisam mogla baki pomoći, jer već je bio, kraj. To se već desilo pre nego što je baka krenula gledati. A da je baka došla ranije, biste li vi mogli spriječiti iz šolje to da se ne desi? 1000 puta. Da, putem šolje nekako. A kako možete da spriječite? spriječite? A nije to putem šolje, prijatelju, ja sam gledala ljudima i bez šolje. Ne, pa ne znam. Pa pitam, pa ne znam, pa za to. Ne, okej. A ne zna niko od nas, nego i mi hoćemo nešto da pitamo. Slušajte, ovako da vam kažem, u redu je to. Znači, ja kažem danas i doktor ima pomagalo i, mislim, nastavnik ima pomagalo i novinar ima pomagalo, na primjer, ne može, na primjer, doktor da pregleda bez onih pomoćnih njegovih sredstava. Bez ruka, ako nema ruke, recimo, to je skoro. Ne bez onih stetoskopa. A recite mi ne mislim ruke, slušajte, znači ne može, svaki čovjek koji se bavi nekim poslom mora da ima, znači, neka pomagala da bi došlo do ostvarenja. A da, mislili ste na njihove aparate kojima se oni bave. Tako je, da. Mikroskopima, sa onim mikroskopima gdje gledaju pluća. I kako čovjek više. Recite mi, mene sad stvarno bole uši, mjesec dana, ali ovo pričam baš iskreno. Uši me bole. A hoćete reći ime i prezime vaš? Dragan Milosavljević. Znači, Dragan Milosavljević, Dragane, koje je mesto življenja? Svitar ga zovu, svi ga zovu Svitar. Na okolinu Cetinja. Okolina Cetinja. Aha. Sa 4 nahije. Aha. Pa ovako, nečega što ti rekla, znači nije to počelo od sad, znači ima jedan period otprilike neke čak 4 godine. Da. Da li sam pravo? Jeste. Ne. Međutim, ima ovdje još neki drugi utjecaj sa strane, razumete? Ali baš uši, ne znam. Što mogu uši da ga bole? Od čega uši mogu da ga bole? Pa, da vam kažem, ovako, znači, kad su neke promjene ili nešto, ja bi mogla samo reći ovako, možda će biti smešno, ima nekih tih i nasljednih bolesti, znači, koje ne idu odmah tog nekog perioda, nego idu malo i dubljeg vremena. Da. Samuilo Imanović Viko, ja imam jedan sljedeći problem, ako možete mi pomognete, a budite kratki da bi i nekim drugim našim slušalcima dao priliku da se jave sa mojim problemom, sa ovim mojim istim problemom. Znači da me ćera nešto da idem samo lijevo, kada idem ulicom, zaista je tako, kao da neka sila, ja kad hoću kući idem, a moram da idem samo lijevo, treba mi po 25-30 minuta, jer samo skrećem lijevo na svaku krivinu. Da vam kažem, kakav mi je to problem i šta se tu može učiniti? Znači, uvijek lijevo, kad hoću da izađe, moram skrenuti na lijevu stranu da bih za lijevom rukom krenuo lijevo. Jer ne mogu desno, nema šanse, ja sam probao jednom da skrenem desno, nema trika.
Aha. Pa da vam kažem, znači, jako ste vi opterećeni nekim vašim poslovima. Pa to jest tačno, ali zašto bi skrećao lijevo zbog toga? Pa da vam kažem, morate promijeniti mjesto spavanja, znači kako ležite, znači nemojte više u tom položaju ležiti i okrenuti se kontri, nemojte sedeti na stolici na kojoj sedite. A da ne sedi na stolici na kojoj sada sedim, sad na ovoj stolici. A da se dignem onda sad, odmah. Dobro, dignite se, ali kažem da nije, znači ima nečeg koje utiče, znači na psihu, na glavu i otalo. Hvala vam na ovim savjetima, evo ja ću se potruditi. Evo da čujemo, imamo još neku. Alo, dobro večer. Dobro Dobro večer. Pozdrav iz Nikšića, čuvenog po Nikšićkom pivu. Dobro, izvolite. Da pozdravim sve, Stojo Farković, pored telefona, ja se često javljam u vašu emisiju i da pozdravim i prethodnog slušalca i da postavim pitanje. Može. Moja mala od rodice išla je da kupi u Zlataru menđušice i probili su joj uši, tamo oni ljudi što imaju one pištolje i neke druge sprave. Dobro. Ona od tada nema mira, isplače se i čista mira, a ako vidi biciklistu pada. To i znači uveče počne da usnu, potpuno ispjeva neku pjesmu koju nikad nije čula na stranom jeziku i pada. Da li je to u menđušama ili mi gata neko drugi da ga slomim? Nemojte tako pretrogo. Da vam kažem ovako, nečega, ja bi nešto ovdje rekla, znači osoba koja je u neko skorije vreme preminula u vašoj familiji. Da. To je čovjek bio u pitanju. Jeste. Sad, znači, povezujemo sa nekim stvarima koje su se počele vrteti od tog nekog vremena kontra u pravcu onoga što normalno ne želite vi. A što to može biti? Ko to u meni radi to? Ne, slušajte me, ja kažem čovjek je preminuo jedan, vezan za vašu familiju. Dobro. Ko vam je to? Pa to je jedan rođak. Znači, nečega ide iz nekog dubljeg vremena. Aha, pa kako da ovo spriječim? Da Maja ne pada? Dobro, možemo se mi čuti naknadno lepo, to možete uz, na primjer, savjet koje će ići promjene. Znači, do sad je situacija nekih dešavanja vezano za vašu kuću, znači neke pune 3 godine. Da. I kako to može da se izliječi, vi ćete mi reći, jeli? Pa normalno, ja ću reći, na primjer, dete se pokriva sa posteljinom sad, trenutno, znači posteljina u pitanju. Da. I jedan odevni predmet, znači više sad beo, kao beo. Jeste. Znači to ne bi bilo više poželjno nositi. Je li to ćebe? Šta je to? Pa svetlo je nešto, svetle boje, ja bi rekla da je to kao posteljina, navlaka, kako se zove. Da. Pa šta ima da ide sa posteljina? Da to zapalim. Pa trebali bi to ukloniti totalno, razumete me sad? Zapalit ću to koliko je noćas. Pa zato kaže i odevni taj predmet što devojčica nosi, ona inače mnogo lepa. Jeste. I jako je pametna. Puno. Sad, znači, nečega, to, kažem, uradite što ja kažem i neće biti problema. Ona inače ima talenta za svašta nešto, stvarno. Ona je toliko pametna da zna da računa. Dobro, ja mislim da je... Hvala vam, pozdravljam vas, ajdem da palim. Ja samo da se javim prije nego što uključimo sljedećega, sada sam probao, uhvatio sam krug i skrenuo sam na jedno mjesto desno, ali odmah vratio na lijevo. Ali slušajte, dozvolite. Te minđuše više nek ne nosi ako možete izvući iz uha. Da, to sam makao iz uši. To je za ovog prošlog gosta. Evo da čujemo, evo zaista, da vam kažem Deso da telefon ne prestaje da zvoni. Znači, neka, hvala Bogu. Neka zvoni. Dobro večer. Dobro večer, sve najbolje vama u studiju i vašim ciljenoj gospođi ženi. Hvala vam. Marko Stojiković Gušonja iz Tivta. Dobro. Pozdrav svima u studiju i
vama svima koji slušate dragocjenu u emisiju od 2:30 do 1:30. Hvala vam. Pa najveći, nemam nekih standardnih problema, ali jedan koji mi se potkrada, evo već 4. godina je džedov problem. Jer se tako zove ili džedov problem? Jer to ime problema ili džed ima problem? Ne, džed ima problem, ja nemam nikakvih problema, ali on me je zamolio sad skoro da ne može da prišao, blizu 80 godina ima. Džed Dušan Stojković Gušonja isto. Dobro, a problem, koji je problem? Problem mu je mokrenje. Dugo mokri, dugo sporo, neaktivno, iskapa, razvaljuje od iskapavanja. Znači sve nam nacijet, što se kaže. Aha, pa ovdje mogu vam reći, vidim jednu plavu ženu. To je baba, moja baba. Ako ona je plava, mislim sjedo plava, smeđa plava. Dobro, ali u svom vremenu... u svom nekom prošlom vremenu bila je mnogo lepa. Kako da ne, ona je bila moja... Deda je rekao da je izabrao 100 žena. Da je nju baš izabrao. Kad mi je pričao, ona sad skoro da nema zuba. A dobro, ali... Nemam sliku njenu sa njom, ona je rođena 1917. godine. Na Štirovnoku pokraj Hruma. Ali ono što si me upitao, što se tiče dede zdravlje i ono, znači nečega koje bi ovako rekla... Pije sok od svile, čaj od smokve i sad ću vam reći od murve. Čaj od murve, rekli su mu da je dobar, cijeđeni za bešiku i za promoćudne kanale, bušne kanale, bušne, tako se zove. Ali da vam kažem nešto, dosta deda nešto tu pije neki lekova koji su bespotrebni. Nije, znači, stvar o nekim posebnim lekovima. Znači, pije lekove, ali to ne važi za njega, razumete? Da. Ali slušajte me dobro. Možda ću pogrešiti, ali deda je miljenik ovako i životinja i svašta nešto. Vole ga životinje, baš ga vole životinje. A kako da ne? Ali međutim ovako, znači ded kad je bio ded mlad, ded je bio ono, sila, Bog i batina, izvidna recimo. Da, ded kad je bio mlad, bio je dobar ljubavnik, to... Ded je i sad ja. Znači malo treba to provjeriti, te neke lekove ostalo, znači ne piti ne znam koliko dugo, znači malo nešto pokušati ovako što ste vi rekli sa biljem i tako nešto. Dobro, sa štam biljem, samo da probam. Da. Evo, hvala vam da čujemo. Halo! Da, izvolite. Dobro večer! Dobro večer, želim. Biško i Pačković. Pozdrav za sve vas i super emisija, pratim, odavno nisam slušao bolju emisiju i vjerujem. Dobro. Ja imam možda čudan problem, možda će vam biti smiješno, ali u moju familiju nema mira. Mala Verica i njen brat Duško donijeli su meduzu iz Budve. Dobro. I to je, kad je u kuću ušlo, potpuno mi se raspala familija. Žena je naspolu stranu s kumom, malo ga je uklo neko, padam. Aha. A vi ste došli iz Budve? Iz Budve su našli meduzu. I to je neka energija. A kad hoću kad sviram harmoniku, pošto sam harmonikaš, da, pogibam praktično od znojenja. Aha. Znojim se. Okej. Isparavam. Okej. Ovako, ja bi nešto opisala, znači neko mjesto življenja vašeg, razumete? Vi ste pod nekim pritiskom ili okruženjem ljudi koji vam jednostavno smetaju. Smeta mi najviše moj komšija Milodar, kojega bih fojnicom ne mogu da pričam. Prasadarnik je napravio 2 metra od naše kuće i drži svinje, drži krave, ujutro me budi njegova žena, Kosara. Ne širi robu normalno, nego sve da oprostite govnavu robu širi i popišanu suši, da mi to usmrđuje moju atmosferu. Ubiću nekoga. Nemojte, taman posla, ljubim vas. Ma neću bar... Gospođo, pomozite mi pomoću šronje, bilo pomoću čega da považete, da mi moja familija stane na nogu. Dobro, ovako, osoba na inicijal, početni slovo S. RMF. S. S, jeste.
osoba, ko je to? Sinko. Molim? Sinko Bratković. A ko vam je on? On mi od rodice sin. Živi sa nama. Od rodice sin? Živi sa nama jer je on vozi bager, a njegova majka nema para, žive na selu, on je naučio da vozi bager, pa sam ga primio da vozi kod mene bager, da prevozi putnike. Da. Ali da vam kažem, nije sve ni za priču sad, razumete? Ne, ima puno problema što ja hoću vama, ja ću zvat tasta privatni broj. Da, međutim ima dosta stvari ovdje, gospodine, može to sve da se reši, razumete? Puno vas ljubim, zvaću vas na vaš broj, zvaću u emisiju, će mi voditelji dati vaš broj. Okej. Puno vas pozdravljam i ljubim, hvala vam. I ja vas puno, hvala i vama. Hvala. Prijetno. Evo možda, ne znam da biste raspoložili, evo ja da kažem režiji da telefon više ne važi jer moramo i vijesti da čitamo. Gospođo Deso, Molim. evo možda za sami kraj. Evo čujemo, ljudi imaju svakakvih problema. Koji je možda najčudniji problem s kojim ste se sreli i na kojem ste radili? Nešto što se skoro desilo ili nešto što... Što se tiče mene? Da, nešto što su vam ljudi ispričali što je nevjerovatno možda. Pa ovako da vam ispričam, ja da ispričam priču moju, ili tako? Da. Aha, pa ovako, evo, čovjek koji je izbačen, na primjer, sa radnog mjesta. On, da, može. Jel može to? Može. Bože, tako neka počne. Međutim, jel mogu da pričam? Možete, brate. Možete, slobodno. Gospodin, u stvari kojim se obratio, on je radio u jednoj papirnici, znate. Aha. I kad je došao kod mene, on je bio tako visok kao i Crnogorci, ko Vita Jela. I kad je došao, on kaže, gospođa Deso, izbačen sam s posla. I došao sam da vas pitam šta činiti, veli, prišao mi da udavim onoga, kaže, što me izbači. I ja kažem njemu, nemojte tako, bit će sve u redu, bit će sve okej, vi ćete se vratiti na posao. Kaže, nema šanse. Ma kaže, on se revoltirao, veli, kaže, držat ću ga dok god moćne iskoči. Da. Za glavu. Strašno, umjesto da gubi autom ili nešto da ga ne mogu otkriti. Dobro. Da, međutim, ja sam rekla da će se lepo vratiti, tako je bilo i rekla sam moraš da imaš amajliju, da nosiš stalno, on je nekako to, pravo vam kažem, jedva prihvatio. A koju je nosio amajliju? Molim? Koju amajliju je nosio? Pa nosio za ovaj rezultat koji treba da se situacija smiri, da se vrati ponovo, da radi normalno, da ne napravi belaj taj što je teo da napravi od tog koga je izbacio, znaš. Pa to je fukara taj, ali dobro, i on je to postigao sve, jer? Postigao, on se vratio na posao i tako. Međutim, tačno je bilo to vreme koje sam ja rekla i tako. Govorite li to o Draganu Stojiljkoviću? Molim? Govorite o Draganu Stojiljkoviću, ja sam to negdje pročitao u novine, je li tako? Da se on vratio. Da se on vratio. Sad neću pričati imenovati. Znači Dragan je. Ali gospođo Deso, evo za sami kraj da vam se zahvalimo što ste odvojili vrijeme za našu emisiju i možda neka poruka ljudima kako da se odbrane od negativnih misli, od crne magije. Savjetujem svakom čoveku da znaju ono što ja znam, znači svaki čovjek bi trebao da, pogotovo u današnje vreme, da nosi amajliju, jer ne mora da samo neko nešto pravi cara, kako već pišu i pričaju, nego nečega ima i naslijeđenog, nešto može i da nalenta negdje na ulici, na putu, razumete, da nagazi. Može svašta nešto, može predmet jednostavno donese u kuću da pokloni, kao taj gospodin što je za curicu pričao, za one minđuše i tako dalje, jer Bog zna kako je došlo do tog zlata, razumete? Da. I da je onda išlo tako kako je išlo, nažalost, znači nije dobro, razumete? A kako čovjek da se odbrani od leoparda, recimo, kad bi ga leopard napao? Ima li stvarno neko rešenje? Pa dobro, to je već drugi pade, razumete? Tako je, to je drugi pade. Ima dokle dozvoljeno, kao onaj kad ide se kupa, ne zna da pliva, znači ne može ići ko onaj pravi. Tako je, niti se može takmičiti. Gospođa Deso, sve najbolje u životu, puno zdravlja, sreće, pa da se čujemo i u zdravlju gledamo. Nema problema. Sve vam najbolje želim. I ja vama isto. Hvala, prijatno.